Assalamualaikum kung nasari ate nagip ate rin ate nagkistingan harapan Assalamualaikum. I'm Abdullah Muhammad. Oh. Jaime. Jaime, you Lol. Lol. I'm looking for a good restaurant here. Where? Kabaga sa medyo kasi English. Kabaga sa medyo kasi English. Restaurant. Restaurant. I'm not yet finished of breakfast. Restaurant. Gindulman. Gindulman. Good old man. Oh, Gindulman sa panay bayan. What's the name of restaurant? Klase-klase mo na ngay Ipay Restaurant. English little. Oh. Ipay Carinderias. Ipay. Ipay. Calendaria. Oh. Ipay Restaurant. Ipay restaurant. Oh, good menu. Ito. May mga By the way, I'm half Arab, half Filipino. Yeah. My mother's a Filipina, my father's Arab. Hindi totoo yan. So, how far, how long, how many kilometers I go there? How many kilometers? what? How many kilometers? 2 kilometers. Oh, near, Good. Near. No problem. Oh, this way. What is the best food? What is the best seller? Oy, ng baboy. Oh, that is not for me. Arab. Arab for Muslim. Seafood. Seafood, yeah, good. Isda, fish. 100% good. Fish. Fish. Chicken. Others, Apel pa kanto. Ay, goat. good. Good. Good, you know. Yeah. Good is best in Saudi Arabia. Good. Also coming like that. Sandihay. You So, Sandihay. what's up with I going back here or I go straight ahead? I go This straight ahead. one, rough road. Rough road. But I think I'm going back here. Oh. Very so far. Oh, so good. The road's okay, no problem. Good road. But here, rough road. Rough road. Over there. So, lisod lagi andari. So, lisod lagi andari. Lisod lagi. Huwag mong subukan. Ito, gablog ko. Gablog ko. Si pangato niyo. Jaime. Bisag si Jamie Jude. Jimmy lang. Jamie Koy. Lagi. Kailangan ka na. Ha? Ah, may patagtagan rin. So, Jimmy Boy. Naparangan ako. Naparang mo na, taga-manel bitaw ko. Ato sa kinom isda ba? Kulit sa Si Jamie akong naparang ko. Hindi, kayo ako na patagtang. Si Jamie. Oh, mahilig ba mo Facebook eh? Tadawala ako ng Facebook. Apology. Dari ba't ako na? Mo gipad. Nakapasig pulis ka ba? Wala kayo shout out. Gusto rin din mga kagapon. Gapon gako man dito sa bato. Sige mo to. Salamat. Jamie og si Bitonyo. Shout out nila diha. Salamat. Ano sila shout out kasi pangan. Wala ko na kuan yung kay Corazon Kadungog, shout out mo diha. Basin. Lagi shout out bay. Okay. Ano sa kuan kanang Yung mga anak na sa Dubai. nas Dubai, si pangan. Crystal Tampos ug si Itil Tampos. Okay, tanawan yung ilang kuan rin, na prank na ko silang duha. Katarog sa Dubai. Okay, salamat. Tingnan ka pabira ng English kayo. Ninggaw. So, lisod lagi andere. Sana all. Ito, ga-vlog ko. Ga-vlog ko. Si pangato niyo? Jaime.